tukua e tau tai kine ko takua ka mua mua te kainga kelele elele la baka kona heua e komia kino lele ai te matua elele la baka kona heua e komia kino lele ai te matua e komia ai te matua. Ia malofa fitai ia o le itula fo le nei ia o le tatou porkalame a le University of Victoria ia o te fiafia failo atu le waitono le tatou ofisi fasalau ia le sunga ia faalinga le ota ia o ia fo le sui o le University o le a mauna vanoi faataltano hai ia le tai au fatalo fatu ia i lau sunga faalinga malo soifua ia tai au manui a lau sunga tu fue fatalo fatu foi ia il pa io si o tatou atunu ia oe o lo whaafonga mai fo tātou porkalame. Ia oe o lo mai moa fo tālo whātu nei i au nā lea tua ma o lātou wharitua, nei ta māma, nei tina mātatua. Ia oe o avea fo i mao sina sina si o tātou atunu. Ia o ta mao tina au talavou, ia se ia o lava i nei whānau. Tālofa, tālofa lava. Mālo, ia, o mai lau sunga i nei hui ta. Ia, o lo o manui a whaaftai, lo sunga tū fue, o lo o solonga lei mea uma. Ia i le alofa ma le anga lei o le li. Mālo. Ia o le la tangi lava longo o le asumaliua le alava i tau te pisi. Mālo. O leu te mai loa, o leu te iloa sa i tata noanga sa e tu e foi Wellington e po i le i mamau atu sa i malanga tu isi tu o le tunu o tūlanga tau kāru. O a mai Hastings manu ula sa e a ua i tu iei. E sa o leila le sa noanga e o lo manuia me uma i si o tātou
pito nu foi leo Hastings ma Napier po o le vainga leo e ta o le Hawke's Bay o le region leo Hawke's Bay o lo manuia me sa matou feloa I foi manai a onga ia manai nei fai a onga ia o lo o vea ia onga mo nei whanau ia o lo manuia me ia paulava me sa fa le tonu le nava I tau ia o le tau pe masani ia e manai el vevelo la ia o le nava ia so pe o ti munga ia ai uile ia manai ia foi le timu ia e mana o mia foi nei la au manai ia ai tu ia mana o tangata ia e winga le lama ma me fa pena ia o manuia me malo la foi le winga o la tala no tfia tu loila malanga le Hawke's Bay manu ia la se felo inga manai fa na pe ini so ma tu an total no ai tu langa o le awaia to la sunga o su university fa ngai no tato ngana ia o le vainga le ele I felo I ma tu manai ma tu ia na tamaiti ona la o fuafuanga wa onga ese ia fuafuanga wa onga e ui lava ina ia to tonu o le Hawke's Bay region ai e tofu ale a onga ma la tu la fono e whatatau lea I le red setting le tato ia le vaitaimi nei. O a onga ia sa mātou tala no e fia e telefo ina I whanau e le 11 na tau nuu mai nei I New Zealand. O lo o tau wa o pelenga ngana whaperitania pole ngana English. Ai pe o le awala le sa mātou tala no I whaasamo. Pe ua mānei ana ua whaingo fia ina mātou tala no. Ma whaaso mai fo I o lato manatu manai fesili ia o lo o ia te lato ia o tatonu fo yo nai fesili na e ala mai fo ina yo lato matua ia o tele o fesili o meta scholarship ia o vaenga leo o le accommodation ma me fa pena ia sa matu tal no ia ma matu va ili po o ani vaenga tatau e tatau na tapena ina e lato ma o lato ain ia wa fo ile sa uni mo le university ia il tau sanga fo ia po le taimi atu iluma balo pe o lo te fianga na no lo sunga le leite le pasa mo ia te lo ile so ta inga mai fa na wi mai sa mo ia mai matua sunga fa le ota ia so to ia o le tama I sale longa ia o so le tina mai papa sa taua ia tamajol motele sala fa e foi nei ainga I ponu ala ta se atu vanga le fa linga o ha ni me tu pule university le taimi ia o le taimi nei o lo o fai le malo longa a le university ia o e whaingo ina le whaperitania o le mid-trimester break o le upu le trimester e tutusalo na winga ma le kuata pe atu umai I le taimi o aunga I totono o le tūlanga lua po le high school o e whaingo la o te ilo o masani fo isio tato nuu le upu le semester ia e tutusala ma le trimester o le taimi nei ia o lo whaile malo longa le waiaso mua nei o le malo longa o nei whanau ia mai aunga mai le university ia tatono o fia fo I latou ia o tatau fo o tatau na malo lo ia e le whaingo fia ia wa fo I me I o whaitaunga ia po o readings ia o le whaingo assignments ia o tustusinga o essays me whapena ia tatono o sitamine ia o nei o malo lo e le tino man mawhau ia e whaasanga atu fo I nei meo a inga o lo whaile nei waitau ia ai I le vaiaso e ono mua ia sa manuia me uma sa whatau uina ia le tele o nei mai le taimi lava sa mato whatau tai elva inga leo le new student orientation pe ona tatala noi fo I se tasi o polkala me uma vai ia sa mato tatal noi fo I manai whanau whaasao nei mea e ala I courses po mata upu ia o vasenga o taimi o vasenga o mea whapena o le esenga o mea o le lectures ma le tutorial pe o vaenga na e lua e tele na whea ngai manai whanau ia sa matou tal no ai ma whaasao nei mea sa whale tonu ia winga ina I lato vasenga ia sa whaasosolo mai ia sa matou maua fo I leava noa e whaatau nuu ai nisi o study sessions ia o mei o nei vaenga ia sa tu whaatasi e le au whainga luenga al Pasifika I tutono le university ina ia o le naunauta inga I o mai whaatasi le au Pasifika ia whai o lato assignments whai o lato readings e le vaenga tutono le library sa whaatau nuuina nei mea ia sa whaatau nuuina malmanuia sa solonga le lei mea ia sa fia fo I nei whanau
awa sa mawhaiona lato mai ia tatal no mo lato wo ia ai me se fo i mātou lo whainga luenga ina ia fsoswani a te i lato e ala i o lato a o onga te tonu o le universite. E pe ona i mea nā sa tupu ia i le ono vai aso o mawai atu ia o lo whaile malo longa te minei e lua vai aso e malo loa ona wha au ai leo le si ono vai aso e tau lava i se mea po o Juni, Julai, whaatau nuu ai ia nisi o suenga. Ia na toi malo lo lea, tā pena lo mo le trimester 2. Malo. Tā ua te le malo longa ia o ngā tamai. Ia. Ia pewa le vanga le universite malo lava, ia le malo lo nei taimi. E mawhaiona e tala noa e whaamatala i lea tunu ono iei pere te leo le tātou tunu i lalo lapta ingol mori mumu. Ia. O ani tū la whono le mataita i nai whanau e o atu i le campus po tu tonu o le universite. Ne isi matua e masatu salo e po anu elo o te li mano a whine lea o ngā po wheo iai. Ia. Whine sau noa e whaamamalamal vanga lea. Ia, o le vaenga lea e whaatatau i le mori mumu le tātou iai i New Zealand. Ia o le taimi nei o lo tapunia ia le campus, ia campuses e tolu. Mana tua e tolu ia campuses a mātou, ia o lunga i Kelvin, o ia le train station, ia le mātou campus lona tolu, pe a whai e te e ui atu lunga le motorway, ia o lo ia le mātou campus na i lalo te aro campus. Ia o campus ia e tolu o lo tapunia taimi nei mo le lautele. O lo matala mo tamiti a onga. Ia a o lo tapunia mo i la tau i le lautele talo sia ia i le vaiaso nei lau te iloa e whaile le whaasitsilanga al malo. Ia ta tonu a o atu temina wo mo li lanu muli. Ia ona mawhaile ona o atu ia le pa i o tato atu nuu ia ma a inga o i la tau fo i o lo tapua ia whaiva nei whanau. Ai mo i la tau nau e fia a onga le tausanga fou, ia po o tausanga tuitua. E mawhai ona la tau o atu, ia e mātou te tala noa. Ai mana mea nā le whaailoa mai a te mātou. E mawhai ona puka ia meo appointments, mo taimi whapitoa lava. Ia e nā leo atu a mātou tala noa whaasoa iai ia mea te tau ona mātou malama i nei whanau ia ona toi o Iselia ma le universite e pe o le nau ta inga pe le universite ia maua se taimi e mātou tala no ai ma nei whanau o sauni atu ia po sesi fo i o lo o fia mana o e ave ia onga mau lunga te tono le universite e pe ua tele ia tangata ua ilo fo i le universite e telea ia tangata Pasifika ia manisi fo i o atunu e pe i sili atu ia te la tau le whapsangai i lo le Zoom po le telefoni ma mea whapena ia a whai e whai ngofie ia te oe lunga le Zoom ia e ma whai fo i o na mātou uia le nāla ia e whaasoa atu ia o le taimi nei ia o le taimi o mātou campus e to o lo tapunia a whai e fia tala no ia nei whanau po sesi lawa e fia onga le universite ia e ma whai ona book 101 ia ma mātou tatala no ai lea ma su atu i le mātou campus. Malo. Le lau manino, la e tatala le universite mō whanau a onga. Ai le umawhai mō tātou la wasiasi mātua. Mana umia se whelo inga mwhaalinga ma le lato waenga. Mātua lea. Ia ona vili lonu mela umawatu sauni lau peni mana upepa ia male emaili wha maulalo. Ia na wha pēr wharinga o leo tuwhewhero ia te o i le aso le male teimi pē te awhanoa. Ia na whaino lua tala. Au whanau o lo tala le whanoa o i tono le universite. Wharinga mwhaina e whaamutala ma e sau noa i le tato afiafi o whaamutalanga po le information evening. Ia, o le information evening o le awhatanu uina lea o le information evening mo mua. Ia o le awhatanu uina lea i tono Wellington. Ia e peo vaenga o afiafi ia e whaasolo ai i mātou ia i tū ese o le atunu. Ia e whaataita ingo o nei Wellington. Ia e fo ele taimi e mātou ai Aukilani. E fo ele taimi e mātou ai Hawke's Bay, Taranaki, la loi Karaistete, ia ma Nelson. Peo i tū malo ia po vaenga ia o le atunu e tele na fia o ai i mātou le universitele. E mānai e tawa o fia umai ia nisi o soso o atu mana fo ia nu te tele e peila o le aso fulu me o le aso lua le
whātanu uina ia le information evening. Ia e whaia lea I Kelvin Campus talosia pe ona whaia tu fo le taimi o vavai. Ia e talosia ia tātou iai le moli orange, lana moli. Ia e tātou whailoa I o le campus. E whātanu uina la lea wha moe I le ono le afiafi. I o I Kelvin Campus. E pe o nā o le a whātanu uina I lea wha moe. O le information evening mo le sila fi o le tātou atunu. O le vaenga lea e mawhai o na suma iai ia nei mātua ia manai whanau. Ia e meise fo inisi o lo tapua ia lātou whaiva wha le aonga. Ia e tal noa matangata e mawhai o na o lo whaataunuina ia le whai aonga ina o lea fo I mata upu. Whaataita inga la whai o le tū lea tusiata po le design. Ia a whai e te whiatala noa I se tasi o loo vea ma whai a onga te tono o le design. O le vaenga tāua po le afiafi lea. E ma whai ona e tala noa. E pe I maa neia la le vaenga na lo tala noa sa o tangata o loo vea ma whai a onga le nā I tu. Ia po le nā fwoi ma tāu. E pe a whesidi mai sesi a te au fwoi na le tu loua I le winga o le design. Po nisi fo I o mea whapena. Ia o taita nese o whatau waa ele I o tele lo malama il mena tau o le design. Ia o pau ale mea o le tusiata ia o whaingole na mea o design. Ai ei vaenga tau I tua atu o le tusiata. E mana mia ono I loa nei whanau po o ani mea e te tauna tā pena. Iai masauni e o le vaenga lana. E ma whaina lato tala noa I ma whaia onga ia ma e whaingo ina o course coordinators ma lecturers o tutors o tangata na o lo va aiele na mata upu whapito ia o ina e ma nei e whaasoa tuai ia nisi fo I o whesili ia ia tātou atu nuu ia me se fo nei whanau o lo fia o ngal university ia o na maua mai ele o le tali mai ia I la tau lo o vea ma whaia onga ia o le nā fo I mata upu ele na o le design la o le mato university e o vatu le selauas fulu mata upu ia courses po subjects e ma fai ona fili mai e le tamaititi po ofele le area e fimana o e avele university e pe o nala e ma nei e tatan no I fai a onga taitas e mau ai solato malama ang ia e winga I le nafo I mata upu fa pito talo sia ia o tu te mina o lanu moli ia a fai le watu tonu I le campus tonu le loto ala o e ngola mo la vano atu matua te a saule nu mela o tangata talia I tu tonu sisi I lunga ia o mana ia te ala tula le tama o le mta polo na tali I o whaasai nisi ia tano sa o ale I whaia o ngā vel whaasai nisi ia o mana ia le o afia whapea o te no foi sa iei le afia whapea sa ua wai I tausanga o mawai sa iei foi se isi sa mato atu o mana ia le ngata e wheloa ia I tamaiti o le hae o mātua o tamaiti whaia onga ia mautou sunga ia manu e fo le tua mal tamini sanga I tono lo toa le whiwhina lo te mana tua mana ia tua nei lau ka lena mātua o le aso se furu o me ia aso se furu o me o le aso lua ia ai tatonu ala talata fo le taimi toi wha manatu atu le ia manisi fo o te ilo tatonu lo o wha fonga mai nisi wha fo atu Wellington a whaataita ingo o ilungai au Tilani ia po o Hawke's Bay Karaistete o lātou o lo mai mopo whaafonga mai ia e whaamanatu atu fo e whaeloa atu lungo le tātou pulkalami I se taimi o ilunga ia I le aso ma le taimi e whaatanu inai fo I le nā whaamoe I te tonu fo I o lātou pito nuu ia po lātou fo I vaenga I te tonu o lātou region o lātou la ia la watu le fiafi le o whaamatalanga o ai le unga tupulanga lea whaalinga so se si lava ole e tā ua mo tamaiti o lo fia a onga whataita inga whai tausanga nei mo I lātou o lo fia ia I tausanga fō ai e mawhai fō I ona lātou ai ma sesi whataita inga o sesi o lo ia I le year 9 po le third form pe ona masani fō inisi tātou atu o form 3 ia e mawhai fō I ona lātou o atu fō e pe e mana ia le tūle e vai vai mamau vai mamau e ia ale mea le tatonunga e ia ale mana ele vai mamau ia na tapena pena tuale ia a o tulo le taimi fatata inga o le taimi o ilona tausanga muli te tono le high school
ia me sili laua tapen atua le taimi sa ia i le year 9 year 10 po le year 11 foi ia o atu lo le year 13 po le 7th form ia ona fai lo se feelinga le tamaititi mai na e mawhai foi ona o atu nisi o nei mātua ia po nisi foi o uma o latou a unga i le high school po le kolisi ia mawhai foi no latou o atu ta tonu e to tele atangata e fia e ele taimi e fia ave nei o latou mata upu e la le vaenga le o latou sa whainga luenga i le taimi na ua uma o latou a unga alua soifuanga ia ona fimana o le ave nei mata upu ono le tūle o le professional development mo la tau lo o fia whaawau pe ia inai tūlanga maua lunga tutono o la tūnga luenga ia mana o mia la sina fresh paper po sina qualifications pe una ia ele nai tu ia ina ia maua i fo i se tūlanga o lo tamo whai e tutono si o la tūnga luenga ia e ma whai fo i ona la tū o atu mātu mafuta le nās ia po le nāfiafi ia mātu whaaso ia i me te tauna la tū i lo a wafu lo latou sauni atu mo le mata upu lo o latou fia fai lea i lea tausanga po lea tausanga malo manino le vanga lea pa fo mela Wellington o la sifulu me mo tatou i fafoto Wellington e fo ilo to taimi ma laso to o mai fa linga lo mai pe meli email i fa sala la watu ta fa solo tu la ini si vanga te o misi tu i la usili ya fia o le afiafi fo'i lea o manatua si o tatou atu nuu o le universite e to'atele ia nei whanau pe e to'atele ia tamaiti aonga e ova le 22 afe tamaiti tutono o le universite o Victoria o le winga la lo whamatalanga e to'atele fo'i e tele ia vaenga i tūle o le Pasifika o le tū Maoli ia o nisi fo'i o atu nuu o le winga la o lo tala o le fia whaeloa atu tatou atunu e iei le session pe e iei le taimi whapitoa e whai iei le Pasifika session mo i la tau o lo o fia i loma malama i le itu le Pasifika i to tono o le universite e pe yo i fo i e maua i sewa no e tala noa ia nei tamaiti a unga ia ma tangata Pasifika o lo o whainga luenga ta tono o le universite e whaelo atu fo i tato atu nu e lua ia i tu ainga tangata ngaluenga e iei le vaenga leo le academic staff o la tola ia lo avea ma whaia onga lo avea ma tutors i to tono le university e iei fo isi le isi vaenga e ta o le professional staff o le professional staff la e la vea ia lo nei tangata ia manisi fo i pe o tapu vea pe o na masani eisio tato atu nu ia manisi fo i o mato support services e pe o le vaenga ta ua la le fia whaelo atu tato atu nu le na fo i afiafi o le afiafi na e mawhai o na lato talatana noa i ma support services po vaenga e mawhai o na lato sosoani nei whanau i mea tau tustusinga o essays o mea tau reference e pe o le vaenga leo le reference e ta ua tele o le vaenga lea e pe e te whaamaumau ai lalo ia tangata sa e whaonga ina totono o lau tustusinga a whai e alu lau tustusinga e le whaamaumau ia tangata pe whaailoa foi e mawhai ona avel mena ma copyright e whaasala mena l'investe e pe o vaenga na te tau ona o te whimana a whaeloa atu tato atu e i le vaenga o le session e whapitoa mo Pacific o nā la e tatala noa i mātou o au tapu i a manisi fo i o tangata o lo whainga loenga tutono universite o Pacific i e whaaso atua e pe o le vaenga tāua lea mo i tātou i le au Pacific e pe e tele ale mana ia o la tai lo tangata lo te matatala noa e pe o tāua la na o le itule ina ia mātou tatala noa ia ma mātou wa ai sosoani fo i nei tangata o lo o fielo ai me se fo i le mātou feilo inga fo i manai ainga ia e pe o le itu tāua le e le mau ia lesi fo i ali sa ma onga whaatasi o le wan tu fo ila le vaenga le o fa unga le tele ula lole ma me fa pena o le maula al tangata le ya te fa mai o le ula tas
o le ula na e whaima whailonga o ainga e tofu tangata ma le ula ia o le sosoani fo i po le tapua inga fo ina tangata o le tele ala o ula ia o le tele fo ina tapua inga nei ainga ia e mese fo ina tangata pe o le tula le taua tele e le na o le tamaititi a onga e whaau u temina e le maua tātou Samoa e whaau ia tamaititi a onga ia ai whaau atu fo i matatu umalawa ia ona fie maua ele tātou o le fia ai pe o le vaenga tāua le i le afiafi le ina ia mātou a tata noi fo i manai a inga ia manai mātua ia ona mātou ngā lue whaatasi le ia ina ia malama le itu ia le nai tu le itu a mātua manai a inga malama fo i le mātou itu ia ngā lue whaatasi e manuia i mea uma o te langona e tutusau tau langona o tau le whenga luenga le universite ma mātua. A watu tameti le universite e manuia langona o tau fia. Lea lama. O tusa o fua ia o tau ngā luenga mātua, ngā luenga lau whailotu, tātou. Ia manuia ngā tau ia, ma ngā luenga o tau ia tau le universite. O tau nuu tameti mai Samoa, skola si? Ele i tau nuu mai temi nei. O le temi nei o lo o whaile fuafuanga, tau nuu le fuafuanga le mālo le na sa e fo la tau folfolanga e tatala ia le o mai o nei au scholarship ia i le trimester lona lua pe ele i tatala ina la le taimine ia o taimine o lo tatal no ia le matou international team o lo va ia le itu ia malo fo i winga i le po afu fuang ia e mana miona ona uia i matou ia ina ia mawhaiona o mai nei whanau mai whafuatu o New Zealand. Malo. E ni se vea uta ua mo lau whanolongo, e mese tanu mela ma i meli mo fsotai? Ia, o nisi fo i o vaenga e fia whailo atu, sio tatu atu nuu, ia o le tā ua lava, o le whamanatu atu, o le tu ua lalo fo i a mātou, ia o le tā ua lava o le vaenga leo, o le siakina o i meli, ia po o vaenga leo telefoni, ia po o Texas, ia ai mese fo ile vai tau nei ia inai whanau fo i watele lau lato i loa ma lato sila fia. Ia ile vaenga le o le Facebook, o le Instagram, ia pe o na ia o le TikTok ma me ia o tonu na te masani lau suma tu fui. Ia ai o le whamanatu atu whamon nei mātua ia ai mese fo inai whanau o lo whafonga mai le nei tu la ia e siaki whanelei i meli o le taimi nei e tele ia a fesota inga ia o lo a fesota ia tua ia e ala le email ia por telefoni ia ai fo ia le Instagram le Facebook o vaenga ta ua ia lo tama fai le universite ina ia a faso atua ina ia failo atu ina whanau ia ai mese fo ina a inga ia o lo o ia o lato walu tonu o le universite e fo le vaenga tā ua leo le scholarship o lo o tātou a ngā ia tuai ia pe ona e fo le temi sa tātala noai ia e nei scholarship o le a mata ona tatala ina ia uni e pe le leila le mana ia le tāpena pena tu temi nei ia e o atu temi a o mai e scholarship ina ia o whaingo fie o malama ai fo ia mātou numera ia mātou telefoni po o email ia mawhai ona email ia tuai whaafitai fo tātou atunu ia taitonu o lo avea fo le nei vaenga o le tāpol kalami ia sa o le umatua le tāpol kalami ia ma so tai mai tātou atunu o se mea fia se anganga fia na ia tau ia o lo au ngalo nei whatau wa ia e whaaso atua i ma whaelo atua le tātou atunu ume o lo tutupu tutonu o le universite ia tatonu e ia nisi sa o le tūlanga leo le universite tu loua ai e fo inisi ele i o ia ai pe o le vaenga leo te fia o te au auna tua le tātou atunu ina ia malama mai fo ia nei mātua ia i meo lo tutupu tutonu o le universite e fia whaelo atu fo i le atunu e tele anga luenga o lo alu te minehi le universite o te fia mana o e whaelo atu tātou atunu a whai o su e saunga luenga ia o lo ia le ava no te tonu o universite e mawhai o na maua ina singa luenga ia a whai o e mana mea singa luenga ia va ia ne tātou web page i lalo le current vacancies ia ona ia le vaenga na e mawhai
ona lātou suʻesuʻeina ia nisi foʻi o galuega sa o mai foʻi le isi vaega lea o le PSS Pacifica Student Success ia o lātou ia o loo vaaia ia tamaiti o loo aʻoga totonu o le university o le vaega la ia e tofu ale tagata ma lona itu faataʻitaʻiga afai o le science o le math ia po le humanities social sciences po le law po le architecture and design e ila le vaenga o loo mana o mia ai se tasi fo'i o nisi fo'i sa ua uma ona whaau ia e talosanga tua e tatu atu nu a whai te sila fia so walo ua umalo na degree i le mele o le science po le health midwifery ia e mawhai ona e ele awa no o loo maua ele mātou vaenga lea po le Pacifica Student Success ia e mawhai ona ngalue ai fo'i ia e fisosoani ai fo'i nei whanau ia o loo whiangai ai mā onga peo nei vaenga na e fia whaeloa atu ia i le teimi nei tūfue Alo, se o maila le tānu mela ma le tā e meli ia o le numera o le olualua 513 olualua 513 o le emaili ia o le emaili o lo ingoa o faalinga ia ma a e tolu ia la i ngā a .leota@vuw.ac.nz faalinga.leota@vuw.ac.nz ia o le emaili na ma le telefoni ia APR fia faasotaʻi mai ia sio tatou atunuu Malo, tai wharinga mo tanu noa, tai fo mo ngā runga leo lo whengai ma oe ma le tau o whengai runga. Ia ai isi whanga o toi, ia pe te whato whamwha manu ia letu. Ia whamanu ia tu foilas manu mo toi tua leli i ia te oe ma le whengai runga, me se le utu a. Ia, whaftai lawa tu fue e mo le atu le angang whaftai, ia i le tātou atunu, ia lo tāpua ia mātou whaiva te tono o universite, ia vea ia lo whatawa e whaimasui o le fionga ia lua manvau, Winnie Leipen. Ia me se foi le au whainga luenga Pacifica te tonu o le universite, moli atu ele angang whaftai, ia moli atu foi o mātou alofaanga, ia te utou umalava, ia se o tātou atunu, ia e whamanui atu, ia le e seta, ia maliu matoitu o tātou whaaula, ia te utou umalava, moli atu foi ia ualofaanga, na iok mātua, ia upuia, ia ma whalitua ia titi, ia me se foi se o mātou ta mā matua ia ngaui, Ngaui leota ia o loo mātou whaatasi le nei taimi. Ia whamanui atu ilo nā aswhanau, ia ile aswan nafi. Ia manuia ia o ele tamā, ia e meise fo il tātou atunu. Ia whamanuia le atua e fuafuanga o tutoe nei vai aso, so i fua ma ia manuia. Tai wharinga, ato tanovo i stapo kala me luma. Ia, so i fua mo nei taimi. Sunga wharinga leota, ia mai le Universite Victoria. Moto e taua I leolanga o le tangata Le ai se mea o iai lau loto E ai mawaina o le koto O le mamalu pa ae aina O le tamawaina Tupula sahili o le koto Ia te o maui lo loto Le pale aliki O le temata O le poto O aso malama E o le sulu Malama lama I le olanga o le tangata E suengata E taungata E anangata le poto Ia mana tua lo loto E whawhea o e le poto Ia mana tua lo loto E whawhea o e le poto O le poto whale atu no Ana tu malana nganu o le tofa lo to ma
alo I tangata E loa o e I launga ngana Tawanga nu umoni lena Tau tau ai Samoa E mita mita Teine matatama E a poto E palu o le awa Male tau tu Ina o le ipu Lupi lupi mea tau mafa Iai loa no whatu masamali E tau sala Oceana puletasi Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua Whai e te maua o le poto Maua ne I ngalo I lo loto O le alofa ma le wha au tau tau Ia e wha maoni mea uma O le poto moni lava lena Pe ona o le atu ai Solomona Avea o e mawha o la tanga No atu no umao na tangata O le poto O le ne alofa E le maua E tangata uma Se ilonga E tiringa Matau ili o na tinga Ne ai ni tawa I ne o na po Sa ili malo I le poto Tangai malo le lalo langi Le poto o sa ili ai le lumanai Tangai malo le lalo langi Le poto o sa ili ai le lumanai
We're all wow, sinta umaya, ona o ita. Ta otomaya wow tafa, musu mai ilo talinga. Sinta umaya, telefoni. Ia ita awane ingalo ina leta pengaya ayuma fau ngetupe ia so uma Viva aia oi le maname I taimi uma Lo ufatu ape Yo ma faunga Mo onga mo oelo uau Ia Soma Ole sami o maunga mavao O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma O te inu Ia We're all wow, sinta umaya, ona o ita. Ta otomaya wow tafa, musu mai ilo talinga. Sinta umaya, telefoni. Ita awane ingalo ina leta pengaya Ole sami o maunga mavao O te tawasa ai Whainga tamatinga O mea uma O te inu Ia Ole sami o maunga mavao O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma O te inu ia Ole sami o maunga mavao O te tawasa ai O whainga tamatinga
mea uma o ua o iloa ua e musu ai e te le i tau mai i a te au la mana mea si tau mai ia mai mai sa upu e moni ea ua e ilo alofa na hito manu hea e mauna ole alofa e whainga tāna kona motu sia e whakawau fungala au o si o mia ai tunga mau e whaingata le ngona le lofa o ulai mata be oni timunga ua e iloa loa lofa na ifo manu aia e mauna ole alofa e whainga tāna o na motu sia ua e iloa loa lofa na ifo manu aia e mauna ole alofa e whainga tāna o na motu sia Lo sei Oriana, sei essa salamai, e te novo mai maunga, ma e wha ama liu liu ai. Tau whau e teina matama, e tau ai o lato sei. Ai ulima ile awala, ma pepe se ile Oriana. No
Ko he tamamanu na tuku ikine ka ko au na hangu mawai vene aloha mai ko kiyokumata ko awe via lele atu ki moana aloha mai ko kiyokumata ko awe via lele atu ki moana via lele atu ki moana Te whaatala whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. E whaitau se lau pe whaitau wafe fo i leo whainga whaia o ngā whawele i ato o toa la tau tutongi. Talo nā mata le tau sanga e le vao le lua se lau maltolu se lau tā laila i titia ia la tau tupe maua i le vai aso. Na ilo le tupe te tauna la tau mawaina ai ai fo inisi o lo ofea ngai mawhainga tā. O tau sanga te itasi e tu sa maltolu a lima se lau leo whainga o whaia o ngā whau ua whau uina e a matai o na whainga alwenga ma o se tūlanga maasani ai fo i pe o na lipotia. La tau te le tu inatu e o fo ia onga i le Education Payroll Limited ni whaamaumau e whaamau tino ai o la tau tutongi e o ngā tasi ma o la tau whailonga o na whaatulanga ina le polkala me o tutongi e whaapeo ni tangata e le iei ni whailonga se i o lava i le teimi e tu inatu ai ni whaamau ninga mana tā ue whaapeo le tau sanga le nei o whaitau māsina o tau whaasa o lātou tutongi na tā ua i se tasi whaia onga le leiti o New Zealand. Sā tutongi o ia le whaasa fululu a whetala le tau sanga, ai sā tatau o na 5 no a whetala. Lona tutongi le tau sanga, pe a maltolu se lau tala le vaiaso na ese ai, au le ave ese ina le la fonga, ma o le umio le taimina whaatalitali le whaasa onga o lona tutongi, o se tūlanga sālango na ilo na ita, masafa pena fo i isi whaia onga fo e masani ai. Na tā ua le presidente o le asosia whaia onga le PPTA Melanie Weber wa tatau ona sui le tutongi leo lo whaatulanga ina tū maumo whaia onga fo e pe ona tā ua i reporti ale le tio New Zealand. Na maliu se tangata i se whaalawalawe le whalwhainga aluenga le wafui au ke lani le taia o na le la ma na whaamaoni le Ports of Auckland se whaalawalawe o ngaonga na tupu na whaalia leo na iei au nanga mo whaalawalawe whaafose i ile tangata sa maliu le taia o na le la ma na whaalia le kampania le Wallace Investments o le tangata le na maliu o se tasi o lala tau au whainga aluenga ma na tupu i le taimi na laua i le uta wa mai o na whailo le work safe le whaalawalawe mo ala tau su e su enga.
E whaitau wafe lau whainga o av taawale ona na o loo anga wa alpolo kalame, lea lo kaile foi uilo le taawale pe a whaasua a wā. Ai leo whaasalaina i lea polo kalame po o le tō la fono. Ai tusa fo i pe whaasalaina, e ono le saisaitia lawa i lalo le polo kalame, o nei leo whaapipi ina i ala tau taawale. Ia masini, e to sai masari po telele te o New Zealand, a whaapipi iloa lea masini o le interlock device, e te tauna mānawa i aile ave taawale, a maua ele masini le ava malosi, e le mawhai ona ola le taawale. Mai le tau sanga lua whelua sfulu i le lua whelua tasi, e to a whaafe se lau tolu sfulu valu, leo whainga o tangata na whaasalaina le polo kalame, peitai. Na whaalia le saili linga le AA, e na ole afol whaitau o whai atoa i la tau, sa tatau ona iei a masini. Pe ona iei lalo to la fono, le ana suia i le lua fesfol valu, e na ole lua vai tolu o i la tau i na whaasalaina. Sa whaapipi i a la tau masini i a la tau taawale, na ta ua so upa le AA Dylan Thompson, o se tūlanga i whaapopole i nai tele le vaio i a whainu mera o interlocks e matua o ngā lawa i le tau whiau ave taawale ona nā mai le o i lungo a wala tele pe ona ta uele sui o le AA. Sa mole mawina le tele o whewhaatawa inga i pisinisi to tono le taulanga Wellingtone, whaapea fo i le to tele o tangata le whai unga o le vai aso, ma o le tali tonunga o nisi, sa pito sili ato na tumu ma pisi whaataunga, nei lo se isi lava taimi, a ole i amataina le wha i o le COVID-19 fulwiva, ua manatua i nisi, e mawhaia na toi fo i lava le pisi o Wellingtone i se taimi e le o toe mamao, peitai e tali tonu fo i nisi pisinisi. E ui le maua lunga whawhaatawa inga le whai unga le vai aso, ai umi lava sina taimi e whaatalitale le tohe o i tūlanga sā masani ai. O nei le ai ni tangata tā whao mai whafo, le ai fo ini tangata i totonu o ofisa. Whaalia le polisili o le Chamber of Commerce o Wellingtone Simon Arcus, o se tūlanga le lei whawhaatawa inga le whai unga le vai aso peitai, whato ailoa lava le tūlanga moni o lo iai i aso o le vai aso. Ele o toe mamao ai tā pāle whaala patupotonga tau si soifua ni usila, ni whina ngalo la tau sui, pe mana na o e avisa la tau tangi e whaatatau, ile i oenga ma le malilienga mo le mata upu le whaatatu sanga o tutongi, na toe solomuli ese le uni mai se malilienga na whaamautu ai le i oenga i le vai aso taluai, e whaalele ei tutongi o tau si soifua, o le whinaunga le uni, o le iloilonga whaaltu la fono, le ana whaama i te mai sui na yeilo la tau manato, e te tau na o fia i tutongi mai lava le tau sanga i lua fesfuluiva, e whaapea i le tu saimal tu la fono le malilienga, o lo o tamau bea le malo le whai unga na whaia, mai whaapea, o se tau maunga e saisai tia i tu o mai lua, mai le to iai fo inisi tu pe whaanganga mo lea vaenga, na ta ua le polisilo le wha la patupatonga o tau si soifua Paul Coulter. O lo whaanga solo i le uni ni tala noanga mo whaamtalanga i lungo le sumi le vai sonei, e whaailoai i a la tau sui, le tūlanga i whaatatau le whautuanga, mai le vaenga o le tū la fono. O le aiei fo i se taime whaavanoa mo a la tau sui, e maa whauwhauai, a o le i whaia la la tau pālota pe te tau, o na ave se tangi, pe anga i loa i le malilienga lea na whaia. I le tāpuni ngā loa i o le fono tele o le Our Ocean le na whaia i Palau, sa whaasilsila i e malo i lua sa tali malo i le fono, le United States of America ma Palau, le whaase lau se fulu o tau maunga po commitments na whaia e atu noo, whaala patupatonga ma kampani ese. Le whaapea to samalas fulu ono te simale tolu 5 biliona tala Amerika, lo la tau tau au whai tu whaatasi. O le taimi mōmole ua whaia i lea whono i le tūlangi o le Pasifika na tāpuni e le Presidente o Palau. Surin Cal Whips Jr. whaapea ai ma le Presidente whaapitoa le United States mo le swinga o le tau, John Kerry, le whono tanga. Sao la whaafetaia i lātou umasa a wai, ona olo lātou tau maunga e puipuia le vasa, po o ngā sami o le lalangi. Na fola le minsta mo tangata Pasifika, ma o le minsta langolango le vai whawhani usila, le fionga o Pito Sua William Sio. Whaatasia ma le whaatono sili au o le FFA, Dr. Manu Matavai Tupo Ruzen, i le fono o le Our Ocean. E whaapea e tolu tasi ma le whamiliona tala Amerika, wofo i nā tueni usila, e whaipa angai ma le la le fono o le Pasifika, mo whai ngā whaiva po le FFA, na tā ua au Pito, o whai ngā whaiva, o se aseta tele mo le Pasifika, whaataita inga o toke lau, e walu tasi pasene o ana tupe e le maua mai ini fesosoani, e sau mai whai ngā whaiva. O le tau maunga tau tupe ani usila mo le FFA, e whātau sanga pe ona sau noa au Pito.
E tolu miliona tala Amerika o folfola i New Zealand mo iloilonga le suinga o le tau. Ma o lea whaauia vai ngā tupe le University o le Pasifika i Saute, ma le University o Canterbury o le isi kone Wherenisia le Our Ocean o le awhai e Panama i le lua whelua tolu. E to asfultasi tangata na maliliu ma le COVID-19 ma le to ono a whelua se lau fast fululua o le numero 4 tangata wa a fia le whaamai o whaamaumaunga ia mai le asoa na nafi pe ona ta ua le matanga luenga o le soifua maloloina wa fitu aso utua nai o lo tele lava ina whaititia le whai numero o tangata mamai e to lima se lau lima sfultolu tangata o lo tau fia i whale mai le atunuu e au fia le to lua sfultolu e to tono potu mo ngā senga sitinga aina ona o le COVID-19 e to fast fultasi tangata fo ua whaamaonia le virusi sa maue le taimina taunu ua i le atunuu na whaalia le kampani waalele le New Zealand sa to tele na wala a watu o e fia malanga ma o le to tele lava e mana na o siaki vaenga faatino mo le puipuinga ma le saunga le mu a o afo i tāpenanga umayao na la tau whaia pe a o ina malanga i tuutuunga o le lanu moli ma ua whaafainga aluenga ina le kampani nisi ala to o whainga aluenga whaau popo ina ia mawhaiona tali atu i le te leo le tūlanga mo umia o le au nanga. O ana pōna tūlau ele i Singapore le whainga malanga le tamaitai Palemia Jacinda Ardern i Singapore na ui atu i Cairns i Australia i se whainga malanga le whawa atau ni usila le Air Force Boeing i e maasani o na whaongaina e Palemia i ala atu whainga malanga na whailo i atu le Minister Singapore i le official Palemia Intrani Racha o le tele o le taimi o le asolua ma le asolulu o le aiai Ardern i Singapore au le malanga atu i Apani. Leo le anofo i se ia o atu i le aso sā o salatu o malanga whaatasim taita i o pisinisi ma o le whaanaunaunga ina ia whaalaulo atu au nanga tautu risia New Zealand whaatasim am tau whaataua inga o le awhilo i male Palemia o Singapore whaapea foi male Palemia o Iapani. I Ta'alonga, e whawai asau whaasalaina i le Local Crusaders o Scott Barrett o na olana pu e mawalunga le Ta'alonga le na whaia ina i le Blues o asafo au mua le Hurricanes o whaasalaina mo vai asau tolu. O na ole whaongaolo na tau au le ana whetawi mawholinga o Gareth Evans au Josh Dixon o le Highlanders o whaasalaina fo i mo vai asau tolu o na o se pu e mawalunga ia David Tamafileo i le alava Ta'alonga. E o atu le ono vai aso sa ono whaasalaina i Barrett peitai o na na whailolo na ioi lona mōlianga o le alale na whaititi ai lona whaasalanga. Tala whawia mali si ufongo le laumua mō le nei vaenga o le awa uli. So i fōmanuia le tātua tunu le nei fo i aso fau tātua o lia le lofo le tua e au tau tua wha wau le siu fonga le lomua e nai tala i meo lo te tupu le tātua tunu i Samoa. O wha maubonga la ta mai le so i fōmalo luina o le wha mai el COVID-19 furuiva na wha mawina mo le ivas furuono i tū la mai le lua le awaule le aso lua le vai aso te nei sa i o mai le lua le awaule o le aso to na i le whai unga o le vai aso. E whaamaumonga o lo atangia e pele anga e lunga o tangata a fia le COVID-19. Pei whao na sau noa le ofisa sili o ntanga rengo se fua malo loina, le ausa Dr. Take Naseri, e le i o lava le whaama e lo na tūlanga mawa lunga e ngatai, ma toe whaai fui lano le temi nei. E whaamaumonga fau, wa afe se lau limas fuma le wha ila tau na mawe tonu lea ivas furuono i tūla. Se fulu wha i la tō whaanofo e se il whane mai me tō tua, tō tolu o lo ele potu tinga ina le ICU, ma le tō alua ua wha mawina wa maali liu. O le vaitau sango tangata mātutua leo lo mai tau wina lo a whea le maliu le wha mai il COVID-19 furuiva. E pei o na iei fo le tina valus fulu tau sanga le matua le soifua, ma se ta mai valus fulu ono tau sanga le ono soifua foi, ua wha au popo atu i le isi tō a se fulu maali liu sa iei mō mua, ma ua tō se furma le lua i le temi nei. Mai talu mai le aso se furma le fitu mati na sawa i tual wha mai tangata lau tele. Wa silia ma le ono afe tangata sa mō wa a fia e o mai i le tae au nei.
Ai ua watu le fasa fulma le tolu wafe fasa lau fasa fulma le lua. Leo wha i su enga po rat test ua mai a ona wha o ngai lea tunu. O le nei vai aso o lo una ia e pele wha aso longa o tui pui pui o le tui mua mua ma le tui lona lua. Fantasi ma le tui o le poster. Mai whanau 5 tausanga le sifulma le tasi tausanga le mātutua. Se i o atu lava le anga i lunga o tausanga. O nisi o le mamalo le atunu o lo o anga i whale mai tu ma oti. E whaatau nu oia la tau suenga. I le sifulma le 5 tāla i le suenga i tasi. O whale talavai o whamawina. Sa o atu le 2 tāla i le test e tasi. E whaatau wina i le tangata. O lo tālia le fontanga le kāpeneta e pāsi ai le toi luiluina. O polo a ingo wawao mō le tātou atu nuu ona o le whaamai o le COVID-19 fulwiva. Pe ona toi wha wau le vaenga lua o lo iai le teimile nei. Pe me i atu i le vaenga mua. Ai o nisi o ia vaenga o tāpenanga le komiti o le atu i nātu le kāpeneta e sila iai. E au fia le toi te tala lea o le tele o le vaenga o polo a inga. E pe o whale o loa ngā luenga mpisinisi o foi mtanga luenga le māloma lana au whai ngā luenga. Mai leono le tae au se i o le valu i le pō. E ono toi te tala fo i le ava malo se whaata wina. Ai le whaata ngai ne le wha ai unga le vai aso ma le aso sā. Pei tai sau ni ngā lotu mamaliu. E ono whaatu mawina pēr i le tai tolu se furu tangata e te tau o na āwai. E o fo i a onga le whanau. O le atu mau pēo nā o ngā atu i upeng te wha i langi o lātou a inga. Ai tuli loa pēr le mālo ma le kāpeneta. Le teimi tāla whengai e toi fo i ei whanau i potu a onga. O whautuanga e atangi ai fo i le toi fo i ato tangata whai ngā luenga le mālo. I teimi māsani ngā luenga mai le iwa le tae au. Se i o atu i le lima i le afiafi. O whautuanga o lo atangi ai le tāle se fulu i le pō. E toi wha amalo si e le tapu o le whiawa i le atunu i lunga ala te tele. Se ia vanga nā ai i lantou, o lo ngā lulue pito i luma, i puipuinga o le tātou atunu. E leo talia ngofia le whionga tuatanga Lorne, Joanne and Dale, le whaai unga le kāpeneta e tāo fia le tu mawai ngā luenga whaawai teimi, mo alo ma whanau o le atunu i Australia ma New Zealand. O atunga lunga o tuatanga loa, ona ua silia ma le tai 5 afeta la se leni ua ngawa i lantou e toa fast fulma le valu. Lena tu e malanga i le so. Ma le isi to onus fulma le valu na fuafua ma whaatu langa mo le masina fau. Sau noa tuatanga loa ua mae a fo e ona seini kon karate ma kampania tunu o i fafo. E ngā lulue ai whana wa o le ua toe tao fia. Mai o ia fo i tupe ua tā pena ai a inga o le ale toe maua. Toi lei fo i se fōwhanga le malo e toi te tongi ai, se leni i ainga ua umanta pena. E tali tonu tuatanga loa, e ui o se mafo anga watu i na mai le kāpeneta ona o le COVID-19. Ai o lea lava ua COVID-19 le atunu, whaapei fo i o na iei le atunu i fafo. E leo whaamali e nailo na whina ngalo i lea awala, mai leo matua malo losi va engo lo tu i na mai le kāpeneta ma le malo, wa mafu ai lea whaai unga. O le whai unga leo telefou mai Samoa mo le ni aso, manuia lo tātou o te noo, whasoi foia. Ai, o lau
Ia o le nā sa o tau whaafonga mai nisi o vaenga o tātou tautua. Ile nei fo iaso le si ufonga lau mua ia mailo na ofisa autu i tutono o porirua nei ile i tu malo mātango fia nei o Wellington. Tā lofa lava ile mamalo lau whaafonga nei fo i vaenga o le aso. Nā sa o tau whaafonga mai to au binato tātou talafo mai Samoa ia ma tātou talafo i ni usila nei. O toi maola whaapoponga e tau te toi whaafonga ia ile i tu lai tasi ile awa uli nei lunga le Facebook ia ma le YouTube ma le app ile toi whaalauloanga ma le toi whaasalaunga i talafo le na utu whaafonga ile i tu la es full ma le lua ile awa uli nei. Ia o le ua lua siful tasi minu te ele i tu la es full ma le lua. E isa tātou whaasisilanga o lo ofia awina atu mua. Tulo wia Samoa le au mamala ilo o tau we e whaafonga ile nei yaso. O tau tupu sa, tupu a tausi ma tupu a tāua o le aleo o iai se whaamatalanga a wā o loa au e sa e le tiua e le la mā. Ona o lea o soli whaawai sala lo o tau we e whaafonga ile nei yaso. A o alo whaiva le si ufonga le lau moilana tautua, tali tonu so mātou vai e moni le tuspa ia o le taulongolongo e tupu ai le whaatuatua. Wa mātou tāpena ina nei se polo kalame whaaleanga nuu e whaatawa ina iau mea sina o launga ngana tu maanga nuu. Mātou te fia fo ia whaailoa le to whaapitoa mole nei polo kalame le afionga le swafa ia le malu la vea tupu ola sione maalifa. O se tasi o tamaalii, wa loa maafula na tautua ile mtanga luenga wa onga i Samoa i tausanga ua mawai, whaapea foi, lana ngā luenga whaafaya onga ile University of Victoria i Wellington i tausanga e tele, ua mātou wala ulia whaapitoa a wasona Samoa nei whaamoe. Mātou te wala awatuai mal whaaloalo tele, susu maafifio mai, tātou maafuta ile aso tāua. O le awhaiale nei maafutanga ile ito le se fulu ili tai au o le aso to nai, lua sifulu tolo aperila, lua afe lua, ma o le nofuanga e whaiai o le Crossroads Church, lua se lau lua sifulu Church Street i Palmerston North. Tāpena ina le nei whaamoe e ka le Sia Living Waters Ministry ma le fono awa o Samoa i Palmerston North mo nisi whaamatalanga feso o tai maposua funga pati i le telefoni o lua fitu whawhaiva tasi fitu o ono. O le numera e whaafsota i ei maposua funga pati o le o lua fitu whawhaiva tasi fitu o ono. Ia whaaftai lava. Ia whaawau tātou whaafifianga nei fo i vaenga le au le whianga i fo i matau mafutanga ia ma whainga malolonga mai ngā luenga mole nei fo i taimi o le aso. Malo lava le ono sa ia te utou uma lava, ia mai se fo lea sawhianga i fo i tātou male i seta, i le nei fo i vai aso utoana i atu, ia malo le on sa i le whaingofi fo toi fo i le ngā luenga a mata o le nei fo i vai aso. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le whaasilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Whafofonga Samoa, oa uneo I moa, o le toa ua lewa, lauti ai sema, o si au mea ula, aua wha mo I moi, to whatu tongi, o le a o voti. Oi tofa, oi la udia, ole ama vai nei taua. Toi lili ulo ma fau fau, sa ili senta sia taunga fau. Ole a se ulo va ai anga ile au. Le ulu moena, e malini loi mata, tangi lo uanana, ua tu malo, sema ile palapala, whaamanga lo ita, o le tamata leana, oi tofa. Seu louva ai anga ileau. Whanau pele, pele ilo uangana, ele whaia so uloto, ile tula fono, tatou tupea. Ile sili sili ese, e pule ile faaola, pule ile ave ese. Di oi tofa, oi la udia, ole ama vai nei taua. Toi lili ulo ma fau fau, sa ili senta sieta wama fau. Ole a seu lova ai anga ile au. Oi tofa, oi la udia, ole ama vai nei taua. Toi lili ulo ma fau fau, sa ili seta sieta wama fau. Ole a seu lova ai anga ile au.
Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lauava Mea i pia o tangata La usa moa la usa moa ea Mea tua e lau Wahamai le monilea Lea olo malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi La tao e ile kueta E mafa
Ia nisi nau whaafifianga pe na uto whaafonga mai ai o le whetu lima i le pese Samoa ma talasi. Ia manisi o whaafianga sa uto whaafonga mai nei vaenga o le aso. O lea ua toi 22 minute ia o na tale o le itu lai tasi tafo tasi whaamuta tato tautua ilunga o le ala leo le tasi ono tesiman tasi whaamo ia ai whaawawa to lava ilunga o le Facebook o le YouTube ma le app al tato le itio le si ufonga o la mua. O le vava ia tu le au malanga le alta mai tai pali mia Jacinda Ardern. Ia fōlinga mai to tolu ni sui o lato au malanga lea ua a afia ma ufa maonia i le COVID-19. Tu unga malo fo ia tai pe o Singapore, Japani, tau ona whailau suenga, tai me tau nuai. Ia le lape isa whai suenga o le sa wha maonia. Pe tai o to tolu uma lea e vai le suenga le na whai e mo i wha maonia e vai lava. Ma o le a le wha anonofo e se ai. Ia pe tai la e to tasi tangata lea o le a le mwhai lava ona wha awa watu i o i Tokyo. Pe ona iei le fofanga le whainga malanga lea le tamai tai pāle mia. Ia manisi o tangata fo ia whai pisinisi le olo la malanga whaatasi le fo ilan whaalia e le o a fia tamai tai pāle mia Jacinda Ardern il wha mai. Ia ai pe o se tangata lea o le ua e au fiel to lua o le au malanga lea Jacinda Ardern o le ufa maonia ma le tangata to tasi o lau whainga luenga lea le militeli ia po le vaenga fo i lea o le fuava ataua New Zealand lea na malanga wa atasi to tolu la na lea ua wha maonia le wha mai ia ai talo sia ele o se tolanga fo i e ono tau fia le whainga malanga ia o lo wha awau pia wa o lo o vai le suenga le pia o na maua pia o na afia i la tau ia whaawa pia tātou pesenga i le nei aso malo lava ia tautua nā fo i le saunga le mui lunga o wala titele o le fo ina tā ua ia toa whaila tau na maliu lunga o wala titele i whaalawlawa tau tā vale mai le taimi le na whaamalu nai ia aso malo lo o le vaitaule nei o le eseta se i o mai lava le tai au i le ito lai ono le tai au le la ia o le fo ila o lo o ia i pia ia fautuanga masani ina ia tautua nā le saunga le mui lunga o le titele o le whānei o soifua, ia e mitoa to te le lava pe a fua iai, e moni lava e to iwa e na mali liu i le lua whelua tasi, lunga o wala titele i tono New Zealand. Ia pe a fua le to whā i nei tau sanga. Ia e lo to te le lava, o le fo i sa sau i isi sa au mai fo i isi fautuanga. Ia le tūlanga le o tangata ia e fo i le te tau ona whaasala ina o avta avale ona na e loka ile foi ulu le tavale le mfai ona ola le tavale pe fa pe e ma nava le paipale na ia po le fanga au funa e feula to la ia ile ava malosi ia ona le mfai le ona ola le tavale o le ala e ta ua fo ia pe to tele tanga tai anga va ia ile fa salanga po e te tau na fa sala ile fai le masini le fa pi tono le tavale ia e le o au fia i tono le fo i tūlanga le mele ia le saunga le moilunga ho au wala tele telefoni fe avea ili situ langa le lo au mai nei fa lave nei fai tele ma fa lave i taimi ave ile ta vale ia on sa ile fia tale le telefoni se yo o le lei ile taunu ungo le vaenga o fianga ia le fainga malanga ni se o fa fianga mo o e ile nei fo i taimi o le aso.
Pasifika atoa I tue wha o le lalolangi Sila mio ma sila mai moa I se mafua anga walai o na o talanoa Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele mawhanua Malatanga nu whaapea ngai whanua Ai maselenga ngana uai a foa I fua Tamitanga Bea talanoa ila ungangana E a whele whaalo alo ni saunoanga E laulele ai whetalainga I le wamale ama whatawhata Ngangana whaalo alo na te la e mea umalawa Taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele mawhanua Malatanga nu whaapea ngai whanua Ai maselenga ngana uai a foa I fua Ia whātawhatapa, te une o le talu me mama.
Ia nisi nā whaafifianga nei vaenga o le aoli, tautua ali le te o siufonga lau mua mō le nei fo ia solua. Le ua toi ono minute i o na tāle o le ito la tasi, ia tasi whaamuta fo le tātou tautua i lunga o le tasi ono tesima tasi wha mō whaawau pea i lunga o nanga le tātou le teo le YouTube, Facebook, ia whaatasi ai ma le tātou app. Ia alepe māta watu le nei yaso o le ai fōlinga mai i le waai atu i tutono le atunu o Saina i le ai tele leo Shanghai i pe o le alipotia mai o le taimi o le ua iei tangata i o māliu mo le taimi mo mua taluna o na matua pepesi le wha mai tonu i le ai pito sili le onto o tele i tangata o Saina ia o le ai fui wha pe o le ai pito sili o na mau o loa ia pe tele tupe ia to tolu la tangata i o māliliu ia o tangata mātutua e iei fo i maisi ngase sa fiai. Monto Saina leo tātou wawai atu e isi. Li poti fo i eise fale tele laval nai aveanga iei tangata e faa no nofo e se ai. To sape faile so enga e positive be o faa maonia wa fia le virusi. Ai le ini aunga e ave lava iei tangata e faa no nofo ai e vaile le faunga o tono na fale pe iei ni tama i potu wa i pe ni ofisa le fainga. Ia na no fa leo le tangata i wha anofo e se ailo na ia tama i tuli manu polo na tama i pusa lea.
Ia o le tolanga na le ua iei si vaenga i o le lalangi a mai se lava o saina ina ua toi pepesi ai ia le vairusi. Ia le taimi le nei leo whaapea wa silia male. Tolu se la wafe tangata talmalmasina o mati tangata ua afia mwha maoni e tonu lava i Shanghai. Ia o inafo ile ia wafu i pitu silona te leo saina. Ia ai pei o inafo i pitu taua lava mule fe whaatawa inga male fesuia inga momo siea. Ia matulang whapena lava ia le tamau a inga na winga ia te le se afianga o saina pe a whaapea whaawawai pea le tolanga. Ia tolanga fo i li poti le sole sa ta wel tangata na maliu ilunga i wafu i o kilani. Ia ele whaapea sa pa uma ilunga o se mea mawalunga. Ia le ana maliu wai ia tautua na fo i mātātou. Le saunga le mu i ngā luenga pe atu e fo i ngā luenga le nei aso e lava taimi e masepo ele wa ai ia ai a whaina i fo i tātou a maisal soifua. Ia mal soifua malolo ina nei vai tau lo tātou whea ngai ai ma le wha mai. Ia ai mol taimi nei whaftai tele lava i la tolo mwheo mafuta mai tonu o maota malawa na i tamama na i tina mātutua o lo o mawhai o na whaafongafonga mai e ala tu ilunga o le ala leo le tasi ono tesiman tasi whamo leo lo o whaatino ele tautua ala tātou le teo le si ufonga o le lau mua. Tāl fitu to e amatalia fo ile au nanga ile aso atai au peo na masani ai. Ia mantua lo mwhai peo na wha awau tātou tautua ile awa uli nei se ia pa ia le to la e lua e ala ilunga le tātou Facebook o le YouTube ia male app. Pe a whai o maua ia au nanga i titono maota malawa mōna i tina mata mātua. Wha maalo fo isa tautua mal tān le lasi pa ia mal nei taima le aso. Ai whaaftai tele manuia to e ngole aso. Mo i la tolo mafuta mai lunga le tasi ono tesi man tasi wha mō. Ia e mantua a tāle i tō la e tasi ia ona to e whaafonga lea e la tātou to e awina ato a tātou talfo. Ia ona le sa awina ato le i tō la e se fulo malilua i la wau nei. Ia e moli taim nei, whaasoifua ia le mamalo le atunuu o lo mafuta mai lunga le tasi ono tesi male tasi wha mō. Io le ato e wha mai atu le tātou peselea pe mai a tātou talafou ili nei fo i vaenga o le awa uli. O le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. E whai tau se lau pe whai tau wafe fo i leo wha ingo whai a onga fawele i ato o toa la tau tutongi. Talo na mata le tau sanga e le vao le lua se lau mal tolu se lau ta laila i titia ia la tau tupe maua i le vai aso. Na ilo le tupe te tauna la tau mawaina ai ai fo inisi o lo fea ngai mawhainga tā. O tau sanga te itasi e tu samal tolu a felima se lau leo wha ingo whai a onga fo ua wha uina e a matai o na whai ngā luenga ma o se tūlanga maa sani ai fo i pe o na lipotia. La tau te le tu inatu
e o fo ia onga i le Education Payroll Limited ni whaamaumau e whaamautino ai o lātou tutongi e o ngā tasi ma o lātou whailonga. O na whaatulanga ina le Polokalame o tutongi e whaapeo ni tangata e le iei ni whailonga se i o lava i le taimi e tu ina atua i ni whaamaoninga. Mana tā ue whaapeo le tausanga le nei o whaitau māsina o tau whaasa o lātou tutongi na tā ua se tasi whaia onga le leitio New Zealand. Sa tutongi o i le whaasa fululu a whetala le tausanga ai sa tatau o na 5 a whetala. Lona tutongi le tausanga pe amal tolu se lau tala le vaiaso na ese ai au le ave ese ina le la fonga. Ma o le umi o le taimi na whaatalitali le whaasa onga o lona tutongi o se tūlanga sālango na ilo na ita. Masafa pena fo i isi whaia onga fo e masani ai. Na tā ua le presidente o le asosia whaia onga le PPTA Melanie Weber wa tatau ona sui le tutongi leo lo whaatulanga ina tū maumo whaia onga fo. E pe ona tā ua i reporti ale le tio New Zealand. Na maliu se tangata i se whaalawalawe le whalwhainga aluenga i le wafui au ke lani le taia o na lei la ma na whaamaoni le Ports of Auckland se whaalawalawe o ngaonga na tupu. Na whaalia leo na iei au nanga mo whaalawalaw whaafose i le tangata sa maliu le taia o na lei la. Ma na whaalia le kampania le Wallace Investments o le tangata le na maliu o se tasi o la lātou au whainga aluenga ma na tupu i le taimi na laua i le uta. Ua mai o na whailo le work safe le whaalawalawe mo a lātou suenga. E whaitau whawhelau whainga o avta avale ona na o lo oanga wa al Polokalame, lea lo kaile foi uilo le ta avale pe a whaasua ava. Ai le o whaasalaina i lea Polokalame po o le tū la fono. Ai tusa fo i pe whaasalaina, e ono le saisaitia lava i lalo le Polokalame, ona i le o whaapipi ina i a lātou ta avale. Ia masini e tusa i masari po telele te o New Zealand a whaapipi i loa lea masini o le interlock device. E te tauna mānawa i aile ave ta avale a maua ele masini le ava malosi e le mawhai ona ola le ta avale. Mai le tausanga luawhelua sfulu i le luawhelua tasi e to a whaafe se lau tolu sfulu valu leo whainga o tangata na whaasalaina le Polokalame peitai. Na whaalia le saililinga le AA e na o le afol whaitau o whai atoa o i lātou sa tatau o na iaia masini. Pe o na iai lalo to la fono le ana suia i le luafe sfulu valu e na o le lua vai tolu o i lātou i na whaasalaina. Sa whaapipi i a lātou masini i a lātou ta avale na ta ua so upa le AA Dylan Thompson o se tūlanga i whaapopole i nai tele le vaai o ia whainu mera o interlocks e matua o ngā lawa i le tau whiau ave ta avale ona nā mai le o i lungo a wala tele pe ona ta ua le sui o le AA. Sa moli mawina le tele o whewhaata wa inga i pisinisi i totono le taulanga Wellingtone, whaapea fo i le to tele o tangata le whai unga o le vaiaso, ma o le tali tonunga o nisi, sa pito sili ato na tumu ma pisi whaataunga, nei lo se isi lava taimi, a o le amataina le whaama i o le COVID-19 fulwiva, wa mana tuai nisi, e mawhaia na toi fo i lava le pisi o Wellingtone i se taimi e le o toe mamao, peitai e tali tonu fo i nisi pisinisi. E ui le maua lungo whawhata wa inga le whai unga le vaiaso, ai umi lava sina taimi e whaatalitali le tohe o i tūlanga sā masani ai. O nei le aini tangata tāwhau mai whafo, le ai fo ini tangata i totonu o ofisa. Whaalia le polisili o le Chamber of Commerce o Wellingtone Simon Arcus, o se tūlanga le lei whawhata wa inga le whai unga le vaiaso peitai, whato ailoa lava le tūlanga moni o lo iai i aso o le vaiaso. Ele o toe mamao ai tā pāle whaalao patupotonga tau si soifua ni usila ni whina ngalo lātou sui pe mana na o e avesa lātou tangi e whaatatau. Ile i oenga ma le malilienga mo le mata upu le whaatatu sanga o tutongi. Na toe solomuli esele uni mai se malilienga na whaamautu ai le i oenga i le vai aso taluai e whaalele ei tutongi o tau si soifua. O le whinaunga le uni o le iloilonga whaaltu la fono le ana whaama i te mai sui na yeilo lātou manatu e te tau na awhia i tutongi mai lava le tau sanga i lua fesfuluiva. E whaapea i le tusai maltu la fono le malilienga. O lo o tāmau bele malo le whai unga na whaia mai whaapea o se tau maunga e saisai dia i tu umai lua mai le to iai fo inisi tu pe whaanganga mo lea vaenga na tā ua le polisilo le whaalapatupatonga o tau si soifua Paul Coulter. O lo whaanga solo i le uni ni talanoanga mo whaamtalanga i lunga le sumi le vai sonei e whaailoai i a la tausui le tūlanga i whaatatau le whautuanga mai le vaenga le tūla fono. O le ai fo i se taimi e whaavanoa mo a la tausui e maa whauwhauai a o le i whaia la lātou pālota pe tau o na ave se tangi pe anga i loi le malilienga lea na whaia.
I le tāpuni ngā loa I o le fono tele o le Our Ocean le na whaia I Palau, sa whaasilsila I e malo I lua sa tali malo I le fono. Le United States of America ma Palau, le whaase lau se fulu o tau maunga po commitments na whaia e atu noo whaala potupatonga ma company ese. Le whaapeto sama le sifulu ono tesima le 35 biliona tala Amerika lo lātou tau au whai tu whaatasi. O le taimi mōmole ua whaia I lea whono I le itūlangi o le Pasifika na tāpuni e le Presidente o Palau. Surin Cal Whips Jr. whaapea ai ma le Presidente whaapitoa le United States mo le swinga o le tau, John Kerry, le whono tanga. Sao la whaafetaia I lātou umasa a wai, ona o lo lātou tau maunga e puipuia le vasa po o ngā sami o le lalangi. Na fola le minsta mo tangata Pasifika, ma o le minsta langolango le vai whawhani usila, le fionga au pito sua William Seo. Whaatasia le whaatono sili au o le FFA, Dr. Manu Matavai Tupo Ruzen, I le fono le Our Ocean. E whaapea e tolu tasima le 4 miliona tala Amerika, wofo I nā tueni usila. E whaipa angai ma le la le fono le Pasifika, mo whai ngā whaiva po le FFA, na tā ua au pito, o whai ngā whaiva, o se aseta tele mo le Pasifika, whaataita inga o toke lau, e walu tasi pasene o ana tupe e le maua mai ine fesosoani, e sau mai whai ngā whaiva, o le tau maunga tau tupe ani usila mo le FFA, e whātau sanga pe ona sau noa au pito. E tolu miliona tala Amerika o folfola ni usila mo ilo ilonga le swinga o le tau. Ma o lea whaauia vai ngā tupe le University o Pasifika I Saute, ma le University o Canterbury, o le isi Konferenisia le Our Ocean, o le awhai e Panama, I le lua whelua tolu. E to asfultasi stangata na maliliu ma le COVID-19, ma le to ono a whelua se lau whaasfululua, o le numero 4 tangata wa awhia le whaamai, o whaamaumaunga ia mai le asoa na nafi, pe ona ta ua le matanga lwenga le soifua maloloina, wa fitu aso utua nai, o lo tele lava ina whaititia le whai numero o tangata mamai, e to 5 sfultolu tangata o lo tau fia I whale mai le atunuu, e au fia le to 2 sfultolu, e to tono potu mo ngā senga sitinga aina, ona o le COVID-19, e to fast fultasi tangata fo ua whaamaonia le virusi, sa maua le taimina taunu ua I le atunuu, na whaalia le kampani waalele le New Zealand, sa to tele na wala a watu, o e fia malanga ma o le to tele lava. E mana na o siaki vaenga whaatino mo le puipuinga ma le saunga le mu a o a fo I tāpena nga umaiao na la tau whaia pe a o ina malanga I tuutuunga o le lanu moli ma ua whaafai luenga ina le kampani nisi a la tau o whai luenga whaau popo ina ia mawhai na tali atu I le te leo le tūlanga mo umia o le au nanga. O ana pōna tūlau ele I Singapore le whai ngā malanga le tamaitai Pālemia Jacinda Ardern I Singapore, na ui atu I Cairns I Australia, I se whai ngā malanga le whawa atawa ni usila le Air Force Boeing, I e māsani o na whaongaina I Pālemia I alatou whai ngā malanga, na whailo I atu le Minister Singapore, I le official Pālemia Intrani Racha, o le tele o le taimi o le asolua ma le asolulu, o le aiai Ardern I Singapore, au le malanga atu I Apani. Leo le anofo I se ia o atu I le aso sā, o sa lātou o malanga whaatasim taitai o pisinisi, ma o le whaanaunaunga, ina ia whaalaulo atu au nanga tautu risia New Zealand, whaatasim mamta au tau fi whaataua inga, o le awhelo I male Pālemia o Singapore, whaapea foi, male Pālemia o Iapani. I Ta'alonga, e whawai asau whaasalaina I le Local Crusaders o Scott Barrett, o na olana pu e mawalunga le Ta'alonga, le ana whaia ina I le Blues, o asafo au mua le Hurricanes, o whaasalaina mo vai asau tolu. O na ole whaongaolo na tau au, le ana whetau I mawholinga o Gareth Evans, au Josh Dixon o le Highlanders, o whaasalaina fo I mo vai asau tolu, o na o se pu e mawalunga ia David Tamafileo I le alava Ta'alonga. E o atu I le ono vai aso sa ono whaasalaina I Barrett peitai, o na whailolo na I oi lona mōlianga, o le alali na whaititi ai, lona whaasalanga. Tala whauia mali si ufongo le lau mua, mō le nei vaenga o le awa uli. So I fōmanuia le tātua tunu le nei fo ia so fau tātua o lia le lofo le tua
e au tau tua wha wau le siu fonga le lomua e nai tala i meo lo te tupu le tātou tunu i Samoa. O wha maumonga la te mai le soifua maloloina o le wha mai el Covitis furuiva, na wha mawina mo le ivas furuono i tū la, mai le lua le awaule le aso lua le vai aso te nei, se i o mai le lua le awaule o le aso tona i le whaai unga le vai aso. E wha maumonga o lo atangia e pele anga e lunga o tangata a fia le Coviti, pei fweo na sau noa le ofisa silo na tanga rengo le soifua maloloina, le ausa Dr. Takia Naseri, e le i o lava le wha mai lo na tūlanga mawalunga e ngatai, ma toi wha ai fui lano le temi nei. E wha maumonga fau, wa afe se lau limas fuma le wha i la tau na mawe tono lea ivas furuono i tū la, se fulu wha i la tau wha anofo e se il whale mai ma tō tua, tō tolu o lo ele potu tinga ina le ICU, ma le tō alua ua wha mawina wa maali liu. O le vai tausango tangata mātutua leo lo mai tau wina lo a whea le maliu le wha mai el Covitis furuiva. E pei o na iei fo le tina valus fulu tausanga le matua le soifua, ma se tamai valus fulu ono tausanga le ono soifua foi, ua wha o popo atu i le isi to o se fulu maali liu sa iei mō mua, ma ua to o se fulu ma le lua i le temi nei. Mai talu mai le aso se fulu ma le fitu mati na sawa i tua le wha mai tangata lau tele, wa silia ma le ono afe tangata Samoa wa afia, e o mai i le tae au nei. Ai ua o atu le fasa fulu ma le tolu afe fasa lau fasa fulu ma le lua, leo wha i su enga po rat test ua mai e ona wha o ngai le atunu. O le nei vai aso o lo una ia e pēle wha aso longa o tui pui pui o le tui mua mua ma le tui lona lua, fantasi ma le tui o le poster, mai whanau 5 tausanga le sifuru ma le tasi tausanga le mātutua, se i o atu lava le anga i lunga o tausanga. O nisi o le mamalo le atunu o lo o anga i whale mai tu ma oti, e whaatau nu o ia lātou suenga, i le sifuru ma le 5 tāla i le suenga e tasi. O whale talavai o a whamawina, sa o atu le 2 tāla i le test e tasi, e whaatau wina i le tangata. O lo tālia le fontanga le kāpeneta e pāsi ai le toi i luiluina, o polo a ingo vavao mō le tātou atunu ona o le whaama el Covitis furuiva. Pe ona toi wha a wau le vaenga lua o lo i ai le teimile nei, pe me i atu i le vaenga mua mua. Ai o niso ia vaenga o tāpenanga le komiti o le atu i nātu le kāpeneta e sila i ai, e au fiele toi te tala lea o le tele o le vaenga o polo a inga, e pe o whale o loa ngā luenga mpisinisi o foi mtanga luenga le māloma lana au whai ngā luenga, mai leono le tae ao se i o le valu i le pō. E ono toi te tala fo i le ava malo se whaata wina, ai le whaata ngai ne le whaai unga le vai aso ma le aso sā. Pei tai sau ni ngā lotu mamaliu, e ono whaatu mawina pēr i le tai tolu se fulu tangata e te tau o na āwai, e o fo i a onga le whanau, o le atu mau pēr na o ngā atu i upeng te whaai langi o lātu a inga, ai tuli loa pēr i le mālo ma le kāpeneta, le teimi tala whengai e toi fo i ei whanau i potu a onga. O whautuanga e atangi ai fo i le toi fo i ato tangata whai ngā luenga le mālo, i teimi māsani ngā luenga mai le iwa le tae au, se i o atu i le lima i le afiafi. O whautuanga o lo atangi ai le tau le se fulu i le pō, e toi wha amalo si e le tapu o le whiawa i le atunu i lunga ala te tele, se ia vanga nai i lantou, o lo ngā lulue pito i luma, i puipuinga o le tātou atunu. E leo talia ngofia le fionga tuatanga Lorne, Joanne and Dale, le whaai unga le kāpeneta e tau fia le tu mawai ngā luenga whaavai temi, mo alo ma whanau o le atunu i Australia ma New Zealand, o atunga lunga o tuatanga loa, ona ua silia ma le tai 5 awheta la se leni ua ngawa i lantou e toa whasfu ma le valu, le na tu e malanga i le so, ma le isi to onus fu ma le valu na fuafua ma whaatu langa mo le masi na fau. Sau noa tuatanga loa, ua mae a fo e o na seini kon karate ma kampania tunu o i fafo, e ngā lulu e ai whanau a o le ua toe tau fia, mai o ia fo i tupe ua tā pena ai a inga, o le ale toe maua, toe lei fo i se fuafanga le malo e toe te tongi ai, se leni i a inga ua uman tā pena. E tali tonu tuatanga loa, e ui o se mafu anga wutu i na mai le kāpeneta o na o le Coviti, ai o lea lava ua Coviti le atunu, whaapei foi o na iei le atunu i fafo,
E leo whaamalia i nai lo na whina ngalo i lea awala, mai leo matua malo losi vaenga lo tu ina mai ele ka peneta ma le malo, wa mafuai lea whaai unga. O le whai unga leo telefou mai Samoa mo le ni aso, manuia lo tātua te noo, whasoi foia. Ia o le nasa o tau whaafonga mai, to e wina ato tātou telefona o tau whaafonga mai ai i le awa uli i le tula esful malua. To e maua leisi whaapoponga fau a tātou tala mai Samoa, ia matala i nei New Zealand, mātu no i whafo i le tula e valu le tai awa tai au. Taimi nei ia whaangasol pēr tātou whaafifianga mo i la tolo mwhaina mawhita mai lunga le Facebook, YouTube, ia male app, malo lava ia te utou, ai whaatalo whate a te utou umalawa ia lo mawhita mai, taisa veve ia malo whalon sai pesela leo taina whaaptua mo oe, i o le vivi inga o sa fotu la whai, leo lo langina e le tau lea lea band. Manuia nei taima le aso. Solo mulia ilava, eu fui fa fia fia.
manua e tau tino mai. O lea awe oa e whai mo tofi ai lea whaina. Te wane lo manatu, e o isa isi aso, e tasi ai ue mau. Tofi alea whaina, te wane lo manatu, e o isa isi aso, e tasi ai ue mau. E o isa isi aso, e tasi ai ue mau. E o isa isi aso, e tasi ai ue mau. Ia o si ufonga malia na o sina para ma poasa, ia o nisi sa ngā sa tau vai po kalami fo ia Samoa TV o le Star Search. Ia whaipanga la ia le vaenga ia sa tau vai to lua lea. Ia esel mana ia ni si ufonga ia mana ia whaia la tau CD ma po la tau pol kalami pese. Whaena tātou toi whaalongo i pia i le mātango fio si ufonga. O tangata Samoa se le tāle nia i nei fo me o musika i le ngata o le lei o tāina o instrument ia po o mea mwhaiwha ili o alawa mea mwhainwha o ngai whai e ma tā ele musika tele le tāle nia o tātou Samoa tua e fo isi ufonga ia o ka se mātango fie. Toi whaatalo whaate a tau o malawa nalo mawhata mailunga le Facebook o le YouTube ia ma le app. Ia malo lavalon sa ia te utau kai fo Alessandra na ito Schuster si vasa fiso lai. Ia malo lavalon sa tal tonu fo iwa mai sfa malo stino le awauli. Au le ualus fulono minute te eleito la tasi fa awau bea tatou fa fia fianga ile nei taimi le aso le au fai pese le ava ma le pese o le la ulupe ua sola.
no. Ona leo te ao mai Peila ka ua e whaalongo I se isi o tangi Te alele mai le teimi o le tau a fiafi Ua le e molo umata ai tuli matai te le whaafifianga a le vaenga le nala vai pese a le ava pio no tau whaafonga mai ai ia ili nei fo i vaenga o le awauli whaatalo whaatia le ilani o ane nei mafta mai au ke lani ia whaapea fo i tapasoa lilo mai ava maa lor soifua le nei aso tal tonu fo i ia o lo solonga le lei mea uma le nei aso whea ngai fo i mga aluenga talala ta mai le whaamai o le COVID-19 vai to tono New Zealand o lea ua ma u fo i valu afe lua se lau fitu se fulu tangata fo u whaamaoni al COVID-19 iwa peona iai a whaamamongo le so ai to lima tangata maali liu e fōlinga mai e visuisu ia i alulunga alulalo o ana nafi ono afe mon tupu ia le ua valu afe mon tupu nei aso tangata fo whaamaoni al virusi ai pe ua pa umai la vai lalo fai numero tangata maali liu ia o ila tau fo ila ia o itono lava ia lahat veli lua se la onus fululima tangata fo na whaamaoni al virusi Capital and Coast po Wellington po di dua makapiti 5 se la luas fulfa fa solo atu i Wairarapa valus fulima ia olunga i Aukilani e 5 se la uivas fulfitu Countess Manukau 5 se la tulfitu Northland ia tolu se la wonfa Waite Matafit se la malvalu pe ole o saula vai lalo foi numera o tangata o lo whaamaonia
i le vairusi a mantua le tātou te le moli lan moli te le lava tuutuunga ua ave ese o COVID-19 e pe o lo ufa mafa lava le tali pupuni o le fonga ina ia pui ai pea i tātou ia ma le tau aveina pol wha apese te fo i o le wha ma i isi pea whai o ia i tātou ia le ngata fo i pui tātou le wha apese mai isi o le vairusi ia i tātou ia wha fianga le kourena liis no foi au kilani mo i la tau o lo wha fonga mai i au kilani i le nei vaenga le aso e maise le ilani yoane. Au kilani mawha solo umawhauwhaunga Ia te oe Samoa wa a mea mafu a re tau alunga Angalu alo Loa no whaua pua ina I whafo Le ula lea o te tiwai Tu e wha o le lalo langi A te pai fo I le ea O se vainga e winga e se fo I lea Lausi le va o matua Ua ufitia I le lau whanua E salangi I le pae O matawhanga o loko si o ai Mangalu e pati sisina Le tio a taku oe o le penina Samoa o le pele oe E le paana loi loku lotoi O maungalanu moana E paapea ngai male sami tio ate Vaita pesu a manino E paamalu I lo tino Sa o loto na tanga E mai vaisi o na e mawhana Malama mai le tai au Tau sangi manu I punga o le vau Bella si ai ape o le la Tau sili tu langi e wha Wha a pisanga o matangi Ao le leu a vela lanu ai O le sau wangi mali E le api o tamali Malama ua tau la Le masina ua whaalau pito tasi Ata ua la foia O logo emo mai ai o le sam Na ua la nusilima Ma lea fo ua mana vaina O whaalinga e tele Le matai sa o poto sili esi Samoa o le pele oi E le whaanga loi lo ulo toi O maungalanu mo ala E whaapena I male samiti o ate Mai tau pesu a manino E whaamalu ina I lo utino Sa o loto luna taanga E mai vaisi o na e mawhana Sui ai ole olanga tu ule ai te pa alo alo ese
nau ole o langa e le mawai so tatu langa. Awane yeita, ai tango e wha au ngā o whautuanga malapata inga. Pai ia mana ia, elele ia i lo o langa whapea fo i maloa inga. Tōna tēnei ti se tuia le tautaraiti. Paali o kui manawa fesuisuia i fo inai au whengi. Savali i le awala pei o tō o ni teine muli. O le toa tele o lau whanau a tama mo e solo matau whetuli. Awane yeita, ai tango e wha au ngā o whautuanga malapata inga. Pai ia mana ia, elele ia i lo o langa whapea fo i maloa inga. Tenge o le mea mua, awane i mawao e i le fia sisi. Le tutu atu le anganga, ai sola matau whaalili. E mawai foi o le ma, tau so ai foi o le maalili. E tulua foi o le ola, ma le mawatu o le ua sisi. Awane yeita, ai tango e wha au ngā o whautuanga malapata inga. Pai ia mana ia, elele ia i lo o langa whapea fo i maloa inga. Awane yeita, ai tango e wha au ngā o whautuanga malapata inga. Pai ia mana ia, elele ia i lo o langa whapea fo i maloa inga. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ia nisi lava o tātou whaafianga nei vaenga o le awa uli, o lea ua toe se 45 minute, ia ona talo leo le i tō lai lua tālu lua, ia ona wha mai a fo i lea le tātou tautua i lunga si fonga la mua, mole nei fo i a solua. Ia mantua e toi whaawau pēr le tātou tautua i le tai awa le i tō la e fitu, mai le si fonga le la mua i lunga le tasi ona tesi matasi wha mō, lunga le app, ia whaatasi ai fo i, ma le YouTube, ia ma le Facebook, mana ia upol nā pese o aso nā o le mativa ia talitonu, ele o toi tele foi ina whea ngai ia tātou tangata i nei vai tā uaf sosani atu nei ainga i nei, i nei ainga o lo au mau Samoa, ia mātina e foi le tamau ainga, pei o le wha moe moe lawal nā o tele malanga mai atu no i whafo, ia ono o le fiaf sosani ainga i Samoa, malo lava le alo lofa, ia e pe o le wawa ia to fo i tangata nei e whai lato mol mau wa pe o le isi fo i atu ngalunga New Zealand o te tala nei le whewa i atu i whafo ia e pe o le ho atu ai matangata ia iei to mai ua tele le anga waa i ngā luenga ia mau e mesela vai Australia o mau i Australia ia pe ua atu i maawatu nā sila fia ma le nā poto o lo wha moe ila tina engol nei atu no. Ia pe o nisi e whape ia ua tele le ai tā lafu matulanga whape nā. Ai sili leo sa ili vaengai. E maua ia le tupe e tau siele ainga ia pe fiu fo i ola i nei is whai ola tau matau whale ia ua si tia fo le tau le soifuanga nei vai tau. Ia ai o le tātou lava ia māsani tātou te fuafua le lei tau langa o tātou tau pe whaalu nei vai tau ua si tia le tau o le soifuanga. 10 minute ia ona tā leo le tō lai lua whaawau fo ia tātou pespesenga e le nei vaenga o le awa ule. Alofa lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa.
Ia o le si ufonga mali o le tamaitai o matile tausile le pese na o tau whaafonga mai ai. Ia ile nei fwoi vaenga o le aso le uta 5 minuta tale o le itu la e lua. Ta lua mai al tatou whaasalaunga le nei aso malo lava lon sae malo fwoi whaafonga mai. O le masin fauleanga ia le malo Australia ila latou whainga balota. Ai o leo lo iei fwoi nisi o whaito whao mta upnei tau upwhai o malo. Pio lo iei sa latou whautuanga i tangata New Zealand ina ia mata i tū le tūlanga o iei le whainga balota Australia. Ia ona e ono iei mani a fianga fwoi i tono New Zealand mantua fwoi. Ia pio le fi nau te lele palmia lo iei Scott Morrison i le whainga balota e vavai atu e malosi fwoi tūla i mai o le sui le al taita e le Labour Anthony Albanese ia ele o mai loala i se tūlanga le whainga balota mantua fwoi pio i level polisi fwoi lea le 5 o tasi Australia i tangata i toe soltula fono i toe wha fwoi peti poti mai i New Zealand ia pio stasi nao polisi o loo pio whai e lava fete ina inga fwoi a New Zealand ma Australia o le Australia talwa ilea fwoi insauno o le minister so i fwa malolo ina New Zealand ia o ile tūlanga o tausi soifua ona ua levan fina fo i mo tūlanga lava ia i a lato po le whai numera ia mai se fo i lava o tutongi mtūlanga whapena e ono i eila se a fianga i te u ono le ufolfola Australia le whainga malo o i le vaenga lea o le isi vaenga pe ia nga ia si itia le numera o lato tausi soifua po le ngala o New Zealand te ua to sina to ia tātou tau soi fwoi New Zealand nei ia mātili le lava i au whainga luenga i tono nei atunu o whia ngai fwoi man nei wha mai nia Samoa e malo lava lon sa in nei aso tali tono fwoi nia ua o mai si ui o le tātou tau tua whaaftai tele lava i loutou mafuta mai nei aso i lunga le YouTube, Facebook ia ma le app ala tātou tau tua le siu fonga lau mua toi mafuta mai tai o le itu lai fitu le tai au ngai mo le taimi nei whaaftai le whaafonga mai, manuia toi taimi o toe o le nei fo yaso. Ai
lava mai.